Da düşmedi elimden kalem, sönmedi tepemde vatan güneşi. Vatandır men için en büyük alem. Vatan uğrundadır sonki kurešim. Bilip mi, bilmeyip yaptığım hata, körüp mü körmeyip atkan adımım, hepsi karşımda dizilip yata. Vatanım afu et, adi adam. Her bir insanның ona kuch bergen, ona taqat bergen bir yerler var. Benim babam Şakir Selim için, aslında bütün Selimovlar sülalesi için böyle yer bu büyükastır. Cenkten evvel mında 70'ge yakın Qoranta yaşagan. Sürgünlükten son mında insanlar kayıtmadı çünkü koy darmadağın olundu ve koyun evleri bile kalmadı. Tek mına bu eski kuyunun taşları kaldı. Adım Şakir, soyadım Selim. 1942 senesi April 10'da. Kırım'ın çöl tarafında Akşehir rayonundaki Buyukaz koyunda doğdum. 2 yaşta olganda Qorantamla, bütün milletimle ana vatandan sürgün etildim. Balalığım, osmurluğum, gençliğim ve aman aman kırcımanlığım sürgünlük topraklarında geçti. Ben ne için şiir yazam? Bu benim gönlümün, yüreğimden, kalbimden emri. Birinci şiirini babam armiyada yazdı, Sovet ordusunda, Krasnoyarsk'te. Ve bu şiirini o vaxtları Lenin Bayrağı gazetamız çıkan edi Taşkent'te, anda yollagan ve bu şiir anda basıldı. Sonra bana yolladılar, bana böyle büklengen, üstüne koyganlar kamlar, Krasnoyarsk kray degen yerde tayganın içine barıp çıktı. Aldım, okudum. Okumaya yanında kimse yok, hepsi Ruslar. Leninski komuta kireyim, özüm okuyayım, o kadar kopayam, burada cebime koyam. Burada okuyayım, burada. Demek ben şimdi şiirim başlığı gazete. Bu ömrümde hiç de unutulmayacak bir şey. 67 senesi Samarkand'a, Canbay'a, babam yaşagan evine, babasının yaşaydı. Eşref Şemizade kele, musafirlikке, birinci kere. Demek babamını bilip, onun yazganlarını bilip, tanışmağa keleyken. Babam da şaşıp kalgan. Ve ondan sonra elbette onun icadı, onun işi gazette böyle bir güzel bir yol almaya başladı. Şakir Selim'le biz Lenin Bayrağı redaksiyasında beraber çalıştık. Çok yıllar. O gazetanın, Lenin Bayrağı gazetasının Samarkand, Bukhara ve Kaşkadarya oblastları boyunca muhbiriydi. Şakir Selim Samarkand'da olgan vakitte gazetada çalışır eken aynı vakitte Milli Hareket'te de iştirak etiydi. Bunu KGB xadimleri redaksiyaga haber etken ve gazetanın muharriri Abselam İslamov bir gün onu Taşkent'e çağırdı. Ya bu işini taşlamak gerek, ya olmasam bir yerden ketmek gerek dep aytdı. Anladın mı? Dep gözünü kımadı. Ana tilimizde çıkan gazeteydi. Ben şimdi oturgan benim zanaatdaşlarım var. Biz Lenin bayrağından çıktık olsun. Bizim harp nesilimiz Yusuf Bolatlar, Şemizadeler, Şamil Aladinler, Çerkezleriler. Ben onların bir vakit, onlar Sovet hükümetine böyle şey yazıp kabahatlap olamam. Onların tek büyük yapkan işleri, onlar bizim tilimizin saklap kaldılar. Kırım sözü, vatan sözü çok aytılaydı. Kırım'a yol açıkanmen, elbette birinciler sırasına babam da kirdi ve 89 senesinde babam Kırım'a geldi. Babamмен ikimiz jayav Bağçarayın boylap, eski kapılarını görüp,
ескі Бақшараның ташларыны, хан сарайыны бақып көріп, беті бабамның жүрегінде насылдыр бір шашылacak бір дұйғылар doğды. Бұны біз әлбетте оның Бақшарай циклінде көрдік. Yeşil camlar arasında esken yelin, tar sokaklı mahallelerde kimini aray, niçin kurup kaldı serpilerin, söyle bana Bahçesaray, Bahçesaray. Шакир ага прошел все этапы и трудности обустройства на родине. Он получил земельный участок в Симферополе. Я помню, когда был сделан фундамент, там поднимали стены, и в одной комнатке установлена была печка, железная буржуйка, где можно было спать и зимовать. Tarih bir gün yekun çeker, her şey gelir yerine, tepemizde adaletin ışıkları görüne. Bugün bizge dünya ehli kaydınız deyip aytalar, Kırım Tatarlar vatanına kaytacak, kaytalar. Sağ olunuz. Шакираға Қырым-татар yazıcılar бірлігінің рейсі оларақ әлбетте Қырым-татар әдебиятының манасы, оның мүндережесі үшін пек қасвет етейді. Оның девірінде Қырым-татар әдебиятының сесі жоғрафияны кенішілетті. Қырымның тышына шықты. Түркияда, Полонияда, Қыбрызда, Америкада яңғырады. Шайыр оларақ о анги вазиетке, анги адисеге мұтлақа сесленейді ве açık, böyle keskin şekilde sesleneydi, korkmaydı. Bir zamanlar бар еді, Türkiye'de herkes Nazım Hikmet'in adın айтмаға korkaydı, sakınaydı ve bunu bir nasıldır bir cinayet деп sayaydı. O vakit Şakir ağa Kırım'da turup Afu et Türkiye деген bir şiir yazdı. O şiir, bilesiz, bir bomba gibi patlağandır. Edebiyatқа келгенде şairlerge olsun, yazıcılarga olsun, artistlerge olsun münasebeti prinsipiyal edi. Redakturaga pek büyük emniyet bereydi Şakir. Tilge pek büyük emniyet bereydi. Gazetalarımızda olsun, mecmuamızda olsun, kitaplarımızda olsun, kaba söz yanlışlıkları geçse onu hiç bağışlap olamaydı Şakir. Он предъявлял высокие требования не только себе, он эти требования предъявлял и к другим писателям. Он и критиковал. В последние годы в газете «Яны Дюня» время от времени публиковал статьи на злободневные темы под рубрикой «Иште». Он критиковал новые произведения своих коллег, и для него не существовало здесь авторитетов. Вай-вай, нельзя ничего сказать, или обидеться, или станет моим врагом. Журнал башында тұра еді, Қырымда. Өзін толысынан берген бір түрлі бюрократия, более бір şeyler yok еді онда. Шакир аға айта, мен саға дей, yıldız журналын бір номерін берейін. Başka, мына не берсең, şu номерін толтырacakмыз. Yani, bakmay, bürokratiya nasıl düşüne, Бұлар насыл түшіне ве илахре. О демек ижади тарафыны бақа. Осы ижад етмекнен берабер, шынды аяқ үстінде болған yazıcıların да эсселерін мұтлақ көзден кечіреді. Базы мына böyle бізде бір olmаған, ya da bedi eser тіліне лайық келмейecek бір şeylerini көреді, ve onu мұқайт олып бабажасына тенқид етіп алмаға тырышады. Вот кто еще так, как он, мог в самое трудное для народа время обратиться к нам с самой главной нашей болью, причем языком Амдигера Айбая, Бекира Чубанзаде, Нумана Чилебиджихана. Не заман халк болачаксын миллетім. Хачан миллет болачаксын эй халкым. Бірлешмесен, не миллет, не халк дермен. Хорлуклардан жылап-жылап олермен. Кто вот так, как он, вот с такой правительской мудростью мог обратиться к молодому поколению? Тек билгинен душманларның ташын тахып йыхарсыныз.
тек белгенен буветанға сайып болып шығарсыңыз. Шакир аға, ескі бір вақытлары фольклор ve орта асырлар әдебиятында қолданылып келген назым шекерлерін жаландырмаға тырышты. Misal үшін оның шыққан Қырымнаме adlı жиынтығыны бақсақ, анда біз bu şairname, destan, rubayga бензеген şeylerini көреміз. Шакир аға, bu халқымызны başka Türkiye халқларының edebiyatlarının şu cümleden nazmiyeti şiiretinden tanıştırıp geldi. Mına Abdullah Tukay bardır. Onun böyle hususiyetleri var. Bu ise Azerbaycan şiiriyeti, bu Türk, bu Özbek, bilmem bir şey. Он знал культуры разных народов, и самое главное, он стремился их познать. Я его часто заставал дома за чтением классики мировой литературы. Кто так мог бы, как кроме него, перевести Макбет, что на родине Шекспира перед английской публикой спектакль на крымско-татарском языке нашего театра произвел буквально фурор. Кто так смог бы перевести «Женитьбу», что Гоголь по-крымско-татарски зазвучал ярче, колоритнее, вкуснее, чем по-русски? Пригласили в театр Шакир ага для того, чтобы он перевел Гоголя «Женитьбу». Я говорю: Шакир ага, а как вы переведете вот эту фразу «седьмая вода на киселе»? Он говорит: подумать, акай, надо. Потом приходит момент, он читает, и мы доходим до этой фразы, и он читает: «Менің тиземнің, аласының, тизесінің, да бір тизесінің, бір ері тиіп кете». Очень серьезная и большая работа у меня, Шакир ага, была по поводу Аслыхан. Эта поэма, она очень сложная, и я многие моменты не понимал. Он мне все разъяснил, он мне объяснил, откуда это. Мы поставили наш Аслыхан, который выдержал, по-моему, 11 аншлагов. Қырым-татар музейінден Хадимы Садиха маға бір иш бұйырды, деді, маға тач керек ясамаға. Менің бір музыкалы бір конкурс олacak, ярышма. Анда қоланмақ істейін. Біз Шакир ағаның бераберлікте бір чифт олдық бұл ярышмада. En sonuna Kemane Çala деген ерін ерлаған едік. Ve біз ғалебе қазандық. Оле бір шен, оле бір күлгіншілі, оле бір, не дейм, пек қуанчылы бір анлар еді уақыт. Али да оны сезем. Бек güzel sesi var еді. Тарелка алып, makam жырлайды ана өзбекlerin makamlarından. O kadar oşataydı, o kadar dülber edi. Baka dingli toyamacan. O kadar istidat. Он с виду был строгий, но на самом деле он такой юморист был, и у него такой тонкий юмор был. Вообще он романтик. Это человек, который умел с неба собирать звезды и разбрасывать их бриллиантами вокруг. То есть слова у него реально бриллианты. Бек толерантный адам еді да, içi көңілі теміз, бір заман бір içinde қаралық еді. Шақажы, и оны да бек büyük, мысқылжы, пародист. Оле бүтін балабан büyük адамдар о заман қарабама айта: Шакир, айтса, Абхараға не дей сұрағанда, айтбашлай Абхараға, оны бір адам да, бір şey салса, я, эмоции, оны копиясын алып айтайды onun için. Komşum var, Harp Bitay. Her gün ben anda yandan geçkende yaşkını büyük ceviz terek tümünde oturan. Onda Adişka var. Adişka dediğin nefes tarlığı var. Deyip oturayır var. Selimetler nasılsın diyeyim. Yakışım balam, yakışım, ana bugün yakışım. Sonra ne yaptınız bugün diyeyim. Ana bu nesiniz bugün, yanıma davuliyeni yem koterildi dedi.
Dağılığınız neden kötülüğü deyip soraganda, ana tünevinde kızım geldi Ali'ye men köbete sağandı, pişirse bir köbete de bayıttım diye. Pişirdi köbete diye. Ali anda halademlik içinde iç yağı var idi, şu yağında koşup pişirme yağını seviyorum diye bayıttım. İç yağını koştu diye. Ali anda yaxşı ettirip pişir, men onu sorpalı olsun aşayım diye. 3 tane şey balam zar zorla şu köpetenin yarısını aşadım. Zar. Onun güzel bir energetikası var edi. Babam odağa kirse ya da bir binaga kirse ya da bir meclisке kirse, sanki dersin onun etrafında nasıldır bir ışık yanaydı. Babam çok böyle bir mülayim bir insan edi. Çok kan sıcaklı insan edi. Aklımda hiç de böyle bir momentler yok. Ne vakit babam bizge kıçıra ya da babam bizlerini söge. Koşetken parmağım bu, ortanca parmağım bu, adı yok parmağım bu, çinati bu. Bu çinati, bu baş parmak. Şakir ağa elbette ki birinci növbette pek büyük umutnen yaş gençlerge ve yaş balalarga bakaydı. Birkaç masallar yazdı balalar için şiirler yazdı. Çünkü balalar için şiir yazmak tek kafiye ya da bir vezin meselesi değil. Sahte bir şeyini balalar bir kereden anlaylar. İstediğim milletimizin bütün balaları siz gibi öz ana tilinde serbest laf etsinler. Öz ana tilini sevsinler. Tuğan edebiyatını sevsinler. Tuğan milletini sevsinler. Eğer bana bu benim istediğim hepsi yerine gelse, inşallah biz özümüzün vatanımızga hakiki sahipleri oluruz. 10 sene devamında biz onkologiya hastalığıyla kuruştuk ve bu 10 yıl içinde ben bilesem babamın en güçlü eserleri, en manalı eserleri yazıldı. Когда серьезно развился сахарный диабет и врачи вынесли вердикт, что необходимо ампутировать ногу, можно представить себе человека, который был очень активный, очень энергичный, любил танцевать. Творчество, оно шло. При том, что физически он уже был ограничен, то в плане творчества он продолжал работать. Şakir çoktan hastaydı. Lakin ona bakmadan bir vakit icatını terk etmedi. Sonki dakikasına yazdı, okudu demek mümkün. Şakir dedim, böyle Hayyam'ın men tercümesini bitirdim. Sana verip okutacak edim, lakin vaziyetin böyle onun için getirmedim dedim. Yok dedi. Rica etim getirse dedi. Bana bir eğlence olur o dedi. Men okurum dedi. Planları çok edi. Bek çok edi. Sevgi hayatka da onun için çok şey yazar edi ama öyle bir oldu. Şakir ağa sonki günlerde, hasta olgan günlerde bir yoklağanımda o alı pek yaramaydı, sağlığı da endi pek neydi. Lakin kenede o edebiyat hakkında ve meni pek şaşırtkan edi. Edebi tenkit hakkında pek ciddi şekilde ayttı. Yani edebi tenkitsiz edebiyatının geleceği yok. Maksadım ileride elimden geldiği kadar yazmak, şiir yazmak, eser yazmak, yani bu demek şu elimden gelen işle halka biraz da hizmet etmek ve tilimizin bir daha hayırdan tiklemek için, tilimizin yaşatmak için hareket etmek işte. Maksadım bu. Я помню день, когда мы его провожали в последний путь. Весь двор Кипер-Джами и все кварталы, улицы вокруг соборной мечети были переполнены. Люди приехали со всего Крыма, чтобы проститься со своим поэтом. Это не было посмертное признание. Это была настоящая всенародная боль от потери чего-то очень важного, необходимого, как кусок хлеба, как глоток воздуха, как пульс сердца. İdine sırat al müstakime sırat al idine
Elhamd aleyhim, gayrı mağzub aleyhim bile da. Allah rahmet. Kebir camide vedalaşığı oldu. Tek Kırım Tatarlar değil, başka milletvekilleri de toplaşıp geldiler. Men öyle büyük cenaze daha o vakit gecesi görmegen edim. Маңа бір проблеманы чезмек үшін, яда бір суалге жауап алмақ үшін, мен Аман бабамның кітабын açам, шиыр кітабын açам, шиырлерін оқимын. Ve оле olmadı. Мен оқыдым да жауап тапмадым. Тапам. Демек, мен онымен лаф етем бүгінге қадар. Ne görsem oş tuğan halkından gördüm. Kimerde gül oldu, kimerde tiken, kimerde baş eğip muayip yürüdüm. Halkından görgenin hepsi baht edelim. Шакир аға атта халқымыздың аталарından бірісі кебі танылмаға ақылыдыр. Ата демесіне екен, ата дегені халқын қолынан тұтып, мына бұл илерге алып кетті. Шакир Селим ақиқатен де соңғы Kırım Tatar klassiklerinden birisi edi. O edebiyatımızga pek acayip, pek zengin eserler kaldırdı. Это человек глыба, человек, который знал много и умел так просто, так легко отдать. Если кто-то даже прочитает 2 строчки, и они его коснутся, считай, что Шакир ага живет в нем и продолжает жить, и живет вечно. Мен билесем, böyle bütün umur men onu hatırlayacağım, ebediyen kalacak benim kalbimde. Pek böyle kıyın vaktlar olsa, мен уларны укыйм бит. Настоящий поэт — это всегда как колокол. В этот колокол бьет время, в котором живет поэт. Но есть поэты, которые даже не колокол, нет. Их голос и слово звучат, как удары сердца. И отзываются эти удары не только призывом, но и болью, сопереживанием, добротой и во времени, и в людских душах. Сердце, на языке которого так прекрасно мог говорить Шакир Селим, оно продолжает биться. И слова, мысли поэта продолжают звучать в этом сердце. Поэта, который при жизни смог стать классиком. С уходом Шакир Селима наша литература, наша поэзия понесла огромную утрату. Шакир ағаның бүгін yoqlığı pek сезіле. Bugün de mesela ne kadar hareket etseniz de böyle şairsiz doğurup olamaz. 66 yaşında rahmetli oldu. Yani en gürdeli devirde o mülkünede de bir 5-10 yıl okyanus gibi vermek, özün icadını göstermek, Kırım Tatarlarının duygusunu, duygu gücünü, hayatını, arzularını göstermek için tabii ki onun icadı pek güzel bir numune, bir ibret. Yani onun icadını öğrenip biz bilecekimiz kimimiz biz. Edebiyatta takdir meni horlamadı. Hayatta çok horluklar gördüm. Ama edebiyatta takdir meni erkeledi, sevdi.